Om Swastiastu. Om Swastiastu. Niki kirang kompak Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, baru kompak, tepuk tangan dulu niki. Luar biasa. Semangat semeton Kota Tabanan niki luar biasa. Patut diberikan apresiasi. Tepuk tangan malih pisan buat adik-adik Yowana niki. Antusias untuk mengikuti parade ogoh-ogoh sangat luar biasa. Maka parade ogoh-ogoh yang dilaksanakan oleh Desa Adat Kota Tabanan yang terdiri dari 25 ogoh-ogoh secara resmi yang nyatakan dilepas. Dan hadirin, sesaat lagi kita akan saksikan pemukulan tawa-tawa yang akan dilakukan oleh Bupati Tabanan. Dan kita akan hitung mundur bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Baik hadirin, dengan dipukulnya tawa-tawa oleh Bupati Tabanan, maka parade ogoh-ogoh sedesa adat Kota Tabanan serangkaian Hari Raya Nyepi Saka 1946 tahun 2024 secara resmi telah dilepas. It's been a pleasure to be here, to be honest. One of the most exciting things to see in Bali. Really lovely. Basically, even the feelings here are really matching. People put here a lot of work and time and money. Happy to be part of it, to be honest. Thank you very much. Thank you very much. We are very lucky to be here. Thank you so much for everyone. Yeah. We feel like Balinese. Thank you. Thank you very much.
Antek ni calon dah. Peparang sila lawan ni calon dah. Thank you very much for having us here, and we appreciate the people here. We really like the culture. I really want to come back here. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you.